Hrista i ljubav Boga i Otca i pričastije, Svjetago Duha, budi su svijemi vami. To je dobro što se da može da jedna dobra uspomena za to. Milostivo pogleda na ovo mesto izabrano, da se na njemu podigne crkva u slavu svoga presvetoga imena i da ga blagoslovi svojim nebeskim blagoslovom. Pomolimo se Gospodu. Gospodin, blagoslovi ovu dobru nameru i delo služitelja svojih, Miše, Sonje, Aleksandra, Dragomira, Milisava, Alfonsa, i da blagoslovi početak zidanja ove građevine. Utemeljava se ova crkva u slavu velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Hrista, u čast i spomen svetitelja Save prvoga, prosvetelja arhijepiskopa srpskoga. Je Tvoje, pomilni svim pravoslavnim Hristi. To je kamen koji je donet iz hrama Svetog Save iz Beograda. Mićo, naš potpredsjednik crkvene opštine Lip, je donao i mi smo sada izvršili ceremoniju, položili smo kamen temeljac našeg kulturno-duhovnog hrama Sveti Sava u Štokholmu. Ja se nadam da naša druga, treća, četvrta generacija će uživati u ovom hramu, čitati našu istoriju, kulturu, sačuvati naš jezik, učiti se to što se još nije naučilo u našoj kulturi i sačuvati sve što Srbi treba da sačuvaju. Ja se osjećam presrećno jer mi Srbi nismo imali ovo, sad ćemo da imamo ovo i imamo šansu da sedimo, da skupljamo se, da pozivamo goste, svu braću koji nam dobro misle u ovaj hram i ovaj kulturni centar, da kažemo ko smo, šta radimo, zašto smo mi ovdje u Švedskoj i kakva je naša država Srbija. Ali to je bolje što ćemo nismo bili na tamo. Hvala dobrim Srbima, priložnicima i bit ćemo im i dalje zahvalni, jer u svakom slučaju. Jedan ogroman prostor za narod. Da, tu treba malo radi kola, verovatno se igrati kola. Da. Jedan ogroman deo, planirat ćemo od ovih masa, imamo dole da kupiramo to sedište,
ovim zemljama radio, da dođemo do tog državnog zemljišta, tako da možemo i njega da koristimo. Ovaj deo će biti udaren ulaz. Ovde će biti dosta stena jedno. Mada je to dobro, strašno dobro, zato što su tvrda podloga, temelji su večiti, tu nema pomeranja ovde, to je za vek. Više stipni u planu za Vladinu Savu. Ovde dole će parking. Filip Gulović, viceordförande i serviceråd Skicka, som är ringblad. Titor. Koordinator till Skicka. Välkommen dit. Ja, till Stockholms stad. Ja. Det är en modell och jag hoppas... Den ska frida sin plats. Ja. Tackar. Tackar. Ja. Det var tung att hålla. Ja. Tack så mycket. Tackar. Hej. Kako su sinhronizovani te administracije. Drenaža se radi i mi smo gotovi ploču za jedan dan. Tako to mi je vrlo lako. Glavno ako Bog da zdravlja, u nedelju je osvećenje temelja. Da. Da nije kriv 5. Stavi na 5.
Pipi. Ajde pošto da prvo. Blagosilja se ovaj kamenjem kropljenem ovom osvećenom vodom za nepokolebljivo utemeljivanje hrama koji se zida u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Blagosilja se ovaj kamen ovom osvećenom vodom za nepokolebljivo utemeljavanje hrama koji se zida ovde u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Krst naprijed, deca naprijed. Sohranjaj krestom Tvojim živim. Sačuvaj i sakloni. Koliko ko da, ljudi? Koliko ko da? Tamo. Gdje si junak? Evo ne. Ove su druge tvrće, ali dobro. Molim? A to je bilo onda skida sa drugom. To treba slavljeni. Koji to zove tako? A znaš ko će? Znaš ko će? Ovdje gotovo. Jel valja to pešu na slatku? Jel valja ona peču na slatku? Neću da pijem vode. Ovako prska.
tu još jedno treba. Neka, tamo imaš. Tamo treba 8, ne? Ja kažem da ne treba ništa. Ali smo veliki potez, Evo ovo smo digli, ne treba više ništa dizati. Ne, vidiš da je ovde samo ucrtano utezanje. Tu i tu. Ovde nije. I ovde nije. Ovde imaš samo ovo, a onda ovde ovo. To možemo i sada mi odmah da napravimo prema. Idi ti diži ovaj. Biće pečenja, znaš koliko. Dobra pečenja. Kiseli kupus. Paprika iz Turšije. Paprika iz Turšije, čuješ što ga pričam. Za narod, ima narod gde da sedi, da priča. Da bude naš centar, srpski centar. Manđa! Repart! Neće. Nema više, ne dam nikada. Previše ovo je labovo, ne. Čuvaj da ja s tobom. Može se vozi, samo je...
malo. Mirore, mi pošto bi već otkreno bio. Idemo ovako je lakše. Kako me išlo? Doki. Odlično, domaće, pravo. Miloše, hajde ručak! Ajde, želi Bože zdravlja, nek smo svi živi i zdravi i svi dobronamerni ljudi što nam dođu ovdje. Sreću među tuđe žene. I za pobedu Dušanovih sila. Samo ti, nemoj izgled, ja držim. Pušti Zoki. Neka on upati gore. Jesi upatio gore? Izvuči Zoki u ruku. On ne prođu. Stani, nemoj tu udarati. Dobro. Mujo, držite kanap tamo, Ja sam zavezao. Ova strana treba. Sad više, evo vide. Stani malo. Jeste, a to je neko kriv. To je svetlanik. Danas mora da izguramo ovaj zid. Mislim kako će to da izgleda, znači da ostane ovako kako je ovdje predstavljeno ili zato što onda dolazi tu pravde. Det är risk ortodoxer, Kalle.
Dobro, ja ću da vidim. Ej! Pusti! Što mora njega te? Evo ti dignu ti hod, sad ću ti da bi. Izvolite. Umoran sam psit. A nije dolazi odavno? Tako ti, sad to... Ti hoćeš mi knjigu gledat, da? Ja dežuram. No nije mogao vjetar svrstnika. Ako se pojaviš jedan dan u fontani u modelu, bosovom, bit će kad... Peča dara Duha Svetoga. Krštava se rab Božji Milisa u ime Otca. Amin. Ispravi se. I Sina. Amin. I Svetoga Duha. Amin. Sad više želim da bude sa srećom i napretkom. Ja sam krstio možda 1000 i odrasli i dece i u raznim na molitvištima i na brdima i u raznim crkvama i katedralama, ali ovo je zaista jedno posebno krštenje i za mene posebno doživljaj što je to bilo ovako u ovoj crkvi, još uvijek nedovršeno, ali ako Bog da, nadam se da će uskoro i ova crkva zablistati u svom svojom sjaju. Ovo je istovremeno i vreme naše čvrste hrišćanske nade i radosti zbog Božje milostivog opraštanja i vaskrsavanja, ne zbog zasluga naših. Budi sa svijem i vami. Gorje im je im srco. Blagodarim Gospoda. Bravo! Finale je dobar. Sad će makedonske čaše, lovim ruki krave. Evo ajde! Gdje nosiš tamo nosiš? Sad ti košnicu, znaš, a gdje me više prepuljaš? Evo je prepuljaš, Nemoj više. Tamo malo. Malo dole. Malo gore. Malo dole. Perfektno. Odlično. Vidite, uzmi u paniku samo malo, da li dođe ovdje da probamo nešto.
ako ide... Vozi! Ako ide da donese parabolu. Dobar, ne puni. Dosta. Još. Nema čvrge. Vladiko, moca je fasada još... Nema kola. Moje kola, pa nisu se... Ajde, daj konopac. Ovo ide, ovo, ne ono. Čuješ? Eto da stjela, vidio da je bavate. Kako je da?
Tako da pogibnu griješnici od lica Božija, a pravednici da vozveseljacija. Otvori Gospod, возрадуем ся и возвеселим ся Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, ljubi Boga i Otca i pričastije Svjetago Duha, budi sa svijem i vami. Blagodarim Gospoda. Ovo je istovremeno i vreme naše čvrste hrišćanske nade i radosti zbog Božje milostivog opraštanja i vaskrsavanja. U pokajanju, u praštanju i ljubavi radujmo se, braćo i sestre. Ja vas pozdravljam sa Hristos Vaskrse. Eto, daj momcima i polako. Žirafa, daj do kola. Evo šefe. Idu pičkoma, sad nećemo uće prođemo. Šta već moći? Ovdje. Čekaj.
nisam znala da snimate. Evo ima ovdje. Čekaj. Sada? Sada. Opet, molim vas. Gde su je struje? Struje, evo tu može. Tu nema struje. Da prvo stavim ja prst da vidim da nema struje. Ajde, pusti ruku. Okej? Je, dobro je. Hvala. Ajde, Čekamo da naredi. Ispala je. Aleksandar je u Birmingham, a to je Cijelu porodicu Karađorđević. Da rekli i šalju dole. Sapune, i ne možemo od 5.000 Srba da skupimo sve ljudi koji treba da a nije pa će mjesec. lepo, ali mnogo rada, mnogo znoja, mnogo odricanja, mnogo para, mnogo ljubavi. Ali hoće televiziju da snimite, oni čuvaju arhiv. Ako to je... Za dobro. Ja ne znam, meni nije... Ja ću sada donesem ovaj... Idemo malo i dalje pa da vidite. Dužina metra, 40 puta 80 dužina metra. Dobro. Ajde.
Quando vegano tos venere celere meno. Ja, men det är inga problem. Hela källare jag ska spruta i någon vit. Ja, men det går lätt att göra. Men då ska jag fixa en framför. Det är som sal, det ska samlingslokal. Ja, men det passar nog bra för det. Det passar nog bra.
Skidi kapu, nemoj da nosi krst. Nosi za njega mora biti. Ja njega Daniela, Evo njemu, šta imamo, hvala. Tigo, podaj idu devojčici da to. Ustav. Bazen. Ne znam i sutra ću dan. A sad? Tak sam ne pogledaj, tako, super. Ti? Samo na tebi. Ovo je tako. Sada nema Nije problem. Ćao.
i sohrani jego na mnoga ljeta. Draga braćo i sestre, bogoljubivi narode crkve naše, molim vas da sada saslušate gramatu o postavljenju njegovog preosveštenstva gospodina Dositeja za prvog episkopa novoosnovane i Bogom čuvane eparhije Skandinavsko-Velikobritanske. Gramatu će pročitati arhijerejski zamjenik Velikobritansko-Skandinavski. Pavle, Božjom milošću, pravoslavni arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski. Sa svetim arhijerejskim sinodom Srpske pravoslavne crkve, časnom sveštenstvu i monaštvu i bogoljubivoj pastvi Bogom čuvane eparhije Britansko-Skandinavske. Blagodat i mir od Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista, a od smernosti svoje šalje patrijarhaški blagoslov i pozdrav. U stalnom staranju za crkvu Božiju, a po pravu i prijemstvu nasleđenom od Gospoda i pastire načalnika našega Isusa Hrista i sveti apostola, rukovodstvom Duha Svetoga, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve u sednici svojoj od 6. decembra 23. novembra 1990. godine pod AS broj 47/94 saglasno propisima svetih kanona izabrao je njegovo preosveštenstvo vikarnog episkopa Marčanskog gospodina Dositeja za episkopa Bogom čuvane eparhije Britansko-Skandinavske. Objavljujemo ovom našom gramatom s nadevnom pečatom i potpisima našim i članova Svetog arhijerejskog sinoda, da njegovo preosveštenstvo episkop gospodin Dositej ima po blagodati Duha Svetoga sva prava učenja, svešteno dejstvovanja i duhovnog upravljanja koja mu po svetim kanonima pripadaju, pa pozivamo sve sveštenstvo i sve verne pomenute eparhije Britansko-Skandinavske da preosvećenoga episkopa gospodina Dositeja slušaju kao dobra deca svoga roditelja, kao učenici svoga učitelja i pastira, da svojom ljubavlju i saradnjom, a naročitom molitvom svevišnjem za njega, doprinesu da sa uspehom obavlja uzvišenu službu u slavu Božiju i za spasenje svoje pastve, a na korist naše svete pravoslavne crkve i srpskog naroda. Dano u patrijaršiji dana 13. augusta 1992. godine, broj 2677 od 1797 u Beogradu. A.M. arhijepiskop, Pećki mitropolit, Beogradsko-Karlovački patrijarh Srpski Pavle, članovi Svetog arhijerejskog sinoda, episkop Žički Stepan, episkop Budimski Danilo, episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije i episkop Bački Irinej. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, pomaže vam Bog, braćo i sestre. Vaše kraljevsko visočanstvo, vaše visoko preosveštenstvo, visoko preosvećeni mitropolite Pavle, visoko preosvećeni brate Čabu, episkope Asirske crkve, Ačec protojerej, na Bolgarskata pravoslavna crkva, draga ga braćo i sestre sveštenici, monasi, monahinje i bogoljubivi narode crkve naše. Danas u ova teška i preteška vremena za vas cijeli srpski narod, a time i za svetu Srpsku pravoslavnu crkvu, danas u preosvećenom episkopu vašem, gospodinu Dositeju, dobili ličnost kojoj je Bog dao talante i budite sigurni da on talenat da onaj dar koji je dobio od Boga neće ga zaparložiti, nego će ga uz Božju pomoć sa
sa svojim sveštenstvom i vama bogoljubivom pastvom dobro umnožiti i dobar rod roditi za sveopšte dobro svete nam crkve i srpskog naroda. Vi ste dobili arhijereja koji zna u svakom vremenu stići poteći i na strašnom mjestu opstojati u odbrani svete nam vjere pravoslavne. Da je tako, dokaz je za veoma kratko vrijeme njegovog službovanja na ovim prostorima, evo i ova crkva i ovaj eparhijski centar, uz pomoć Božiju, njegovim zalaganjem i njegovog vrednog sveštenstva i dobrog i čestitog bogoljubivog naroda Svetosavske crkve. Ali to je neko i pozvao od ovih lepća. Hoće oca da ide da ih povuče. Sad kažeš ide se za 5-6 minuta. Ajde, 10.
Vous avez mes coordonnées? Moi, je l'ai vu il y a quelques années, mais autrement, il n'y a malheureusement pas beaucoup de contact. Depuis tous ces événements, We are very complicated. And we have to hear what man cannot. It is 6 years now. Biće vam veoma zanimljivo. Ja sam našao u jednoj srpskoj kući. Interesting. Wish you all the best and we pray for you. Thank you so Hope much. Serbia will be in a good condition and war will go. Well, we hope when sanity returns that you will be our guest. I hope you will be crowned there and we will attend your Thank you very much. consecration also. Bye bye. So nice to meet you. Yeah, bye bye everybody. Bye bye. Pozdravim srpskog kralja. Kako ste? Bravo. Da, baš tako. Vaša majka. Ajde, vidimo se, evo krećeš. Ajde. Ja. Ček. Treba njemu papnuti.
Pa ne može sad. Nogu se ono stvarno nogu. Još. Evo, hajde ti, drži. Idemo negde. Došao. Daj bube babi. Ti si ga zatrp po kesama. Morat će tebe malo da... Da. Je. Ima neke svoje ruke na ramenu. Okrenuti su se na meni, okrenuti su na meni, kad nisam tako. Kad ja pokretim dete, ti ćeš potići uvijek svećanu i uvijek spod. Krštava se rab Boži Daniel, u ime Otca. Amin. Amin. Sina. Amin. I Svjatago Duha. Amin. 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 Znajte taj beli peškir. Amin. Tako. Sad joj pričite da obrišete dete i da se zamota. Da. Tako. I daj ga kum. Oblačajci rab Boži Daniel, rizu pravdivo ime Otca i Sina i Svjatago Duha, ninje i prisno i u vijek i vijekov. Amin. Hvala.
Neka Bog poživi raba Božjega Dejana na mnoga, Danijela na mnogaja ljeta. Neka bude živ i zdrav na mnogaja ljeta. On će se u Srbiji zvati i Danilo sigurno. Moguće. Nije Tako, pa ćemo deda. Ko još? Kuma. Dobro, ima li još ne? Dragan. Tako, sveći ćete ostaviti. Dočirati sad polako da se dete spremi, da bude živo i zdravo i Bogom blagosloveno. Hvala. Tvoja. Potem paket. Kako će bilo juče? Evo ga, ujkino dete kršteno. Da bude Srbin pravi, daj Bože. Jeste dobro. To pravi. Jag ska göra med Felix också så. Nu ligger du risigt till Felix. Ska du ha bra rockar? Vi hoppar in där. Tu ću doći u Republiku, da ćete podatke o dete kad se rodio, koliko datuma. Ime, priče. Hela proffslåda. Ja, allt fan där. Jag sitter fram. Nej, jag sitter fram. Du får sitta bak. Där är min plånbox. Eto kume, dade Bog da krstimo i dete.